rise up. Where? Okay. Taoka. Okay. Oka. Oka. Where? Oka modo guy. Amen. Appreciate him even as he says something. Come. You can drop the mask a bit as I give you the social distance. Yeah. Yes, sir. Sawa, Nego nimalize nayo kwanza. Leo hiki ine. Wangunjiri ri kihege yake ri giki gigwetwo ri ari. Ogwetwo Lioni ri. Yes. Wekate. Uhiki ti kurugamirira niwe mwenyewe ena muka. We kahikania ri tutikiuga ni kihasa no heho eno ono te kwenda kuhikania no hikanie no tutikuga ni kihasa Wangunjiri riu no etirwo riri nyakinywa nini twena wa kirumba ukawarie nake Mwamuthoni oka wapi makofi ya pepe top oka appreciate her, she comes. Appreciate her. No raria niwe ogwe ni thimu no giki ni giki no agwo kahana gitire mundu no agwo kihana tawa kanyuge imagine mundu hana ona ndari mundu. Bwana asifiwe. Amen. Tiwendero igana sawa kanitha mwathani arogocwo. Amen. Yes, very nice. Bwana asifiwe geithei uguo. Ngai ni mwega hindi ciothe na hindi ciothe. Ngai ni mwega niki ihenya ni sasa tuthie tumukume Yesu Kristo tumukie hindi ciothe onene wa Yesu roka na njira. Thank you so much. Leon guciragia ngwaria twarikia njikare ngikuhehagirira no ni ndirakenera Ngai ni gukuona hau na gakenera Ngai ni undu wa evangelist na patron na riothe tukite kunyitirira evangelist ana tunyitirira tukirira na tugikena koguo ni guteka muno makiria ndeta murata wa hakuhi muno wa mutumia uyu nini ni mukuru na gakena muno ni kuona Leon na gero riu jetereire tuharuruki uguo riu tuthi tukiroraga wega no he kaundu ngwenda gukwira twirораgira television ukona mohiki ndege ikagwa limousine barathi mohiki manene mega no ni njui we ndukurora uhiki ukumenyerera kihiko giaku hari ororete umuthi. Let your marriage work and I wish you all the best Leon and my sister. Mimi ni mimi mkubwa kwenyu. Kwa hivyo nikikuhanda utatii. Karibu sana kwetu Wamboi. Thank you so much. Asante over sana to you Kizangera. Thank you very much. Mwana mwathani wa Keruba karuheni kega takaruhe kega. Asante sana. Maundu mau na no twe mahoya-ini Ngai akuhe mundu tafadhali. Ngai akuhe mundu. Na thank you very much. Tawa miaka igana. At least wone mwanake uraringa miaka kituge 82 au uguo. Leon. Salute. Thank you very much. Ndene ndakwenda tukeina uguo. Mundu araciragia ni uyu. Makofi kwake tena. Come on, appreciate these beautiful people. Appreciate them.